Ola tuntu video chuanin hei Jasmar mo lar khop maya ni hi to khatlai phe chuna account hi deactivate nin ka ria achia ti te kharon lar khop me mar chu hei ache em lo chu ni nga ron kir le a ti chuanin dot le thudik chan ve mang po in puri chia an ne zo lo tin video title ron da video thar ron nei ta ani hi mithil chik mi le hey YouTuber a po hin ka tia educated le uneducated hi an lo shet than ve khop mai ti te po ro lo ma hi athil ti ta na hi presentation type in ron tia link nen ti hian ei ti hian ron ti thlap me chu wang chuanin ei tuna po hin ron chui chho do ni ka ria eng po ni se hei kan react chinanga engemaw soi ngai omani po kan lo comment ve bok tura ngai ngo Mizoramin Lok Sabha MP thar kan nei ta aming chu tudang ni lovin pu Richard vanal mangaya ani lom te chu lompui turan nia chu wan chuanin ka channel kal tang hianin pu Richard vanal mangaya Lok Sabha MP candidate a itling hi ka lompui che ti kha kan ron soi ve reng ange formal dewin ti chuanin he video a hianin enge ka ron soi don kan ti chuanin pu MP ani theina tura azin kong hi kan ron shu thuak don ani angai nom viawang election campaign live lamo boruak al nasat ziele social media anin be kwal nasat vel dan kha kan la thewin ka ring ani kha vel he kan ron shu thuak don ani purichia hun malam hi ron soilan vak katum lawa merge ni somni pasari kumsang ni somni pathum ZPM azom ni atang hianin a MP zin kong hi a intran anga kan ngai sakanga hetang hian kan ron react tran don ani soito ang khanin merge ni somni pasari kumsang hi somni pathuma purichi hianin ZPM azoma a ZPM zom hi member in pesatli ani lawa ZPM chungin khoma anlom lu ni hianin thu asoi phavengat ani ti chuanin khami athu soya khanin thu thatak tak asoya atu soide kha kan ron soinon vek to lovanga kha ZPM azom le politics a hringnun a man tran ni ti chuanin huna lo kala march ni som pakhat kumsang hi som ni palia chuanin ZPM chuanin Lok Sabha MP in thlan puilo om turatana an official candidate ni turin purichi vanal mangaya hi purichard vanal mangaya purichi hi an puang ta ani ZPM March ni somni pasari kumsang ni somni pathuma azoma kumkhat nuwa Lok Sabha MP candidate ni turin ZPM chuan an official candidate atan purichi hi apuang ta ani ti chuanin huna local zela boruak mon om tak noya election campaign te pu an han nei tho chana boruak khatikhanin a om del delanga engma issue vel kha om don lo moti lai khan April ni soma boruak kharon alta luai mai ni eng boruak nge ron om kan ti chuanin special court za om takina thutluk na siam fel vek to kha an ron phor chuak le a purichar ta hi eng emonia hanin in nam hnoi ang khanin an ron soita ani kha chu a chip chialu tu ka soyangai to lova kan hreteu ome hemi court affidavit zongzong ten khanin social media evidence a om thei ang kha an ron phor chuak tran ta ani hei hianin mipui rilru suk thlek ati buai mipui rilru ngai tuana ashwai koi na sammanin ka hria keipon hei April ni somania ti chuanin April ni som pakhata ZPM in thu an ron chhuwa vele hala ZPM legal department chuan in soitong khanin case tin ngoi ro lok chin ki ta hianin ka comment lawang ka ti zet nangin mithil chik mi le khathia mi lo shet khop me hai tuna pon lo chi ka shethiam har salo te nia tuna po hen hei hemi case kha mam ko case kha close to nia trial nei vek to nia zo to nia chun a thiam lo zong te po zong hantila a mi pani kha jela anda an ni to a shemna pek mek ani to ni chu kha case kha ron thar thole ni ta thar thole omzia chu kota va thar tho ni lovin social media khan ron lar ta view maya April ni soma hian emi case chauh hi alaron larani emi case chauh hi April ni somania ti chuanin April ni som pakhata ZPM in thu an ron chhuwa vele hala
ZPM Legal Department chuan in soi tawng khanin case chin fel vek to a thiam lo chante mi pahnih an hming soilan po ngai to lo vai pakhat le mi zo pakhat thang te kha shrem man ni to a special court za om takina thutluk na siam fel vek to lo ching porzonga thulo vai vir kwal hi court za om na ti borbana kan ngaya court ro rel za lo na kan ngai ni han tia ti chuanin ZPM lampang chuanin kan bo zui zelanga atul chuanin criminal complaint te po file thuai kan tumani an tia takha April ni som pakhata ZPM in thun ron chhuwa vele ni puri chi apo atum lo dewin alua mi puimit afuna satoni hemi tum hian mo ti chuan ZPM in a thuan ron chhuwa hianin don manga be ani ti kha alang chiang ta emema boro kha adai zui mai don emo kan ti ta ama ro chu lo ni lo na samai ni April ni som pahia social media aron lar le ta luai mai ni enge kan ti chuanin chita henaron soidon chia ni som pahni a kenin video tharan om le tani kita kenin I thil in tu ha lo lut tuk kha oma timetiang ke pon ka react ka maro chu enge mo chana wang khanin video te po ka remove ta zoka timetiang chu social media war vel hi ke chu ka pe velem lowa react tia han ti mai hi atra ka tia amaro chu social media war te ron chwa wang khanin kami video ha ka remove ha ta ni ti zo han kan soi be nge just market ti ken ron clarify chianga ni som a case anon thartho social media thartho ngorongora kha ni som pakhat ZPM thu chuaka khan press release a khan khami chungchang kha ZPM khan an chang ma yamaro chuni som pahnia video ron chuaka thungero chuan kha ni soma an video ti chua chungchang ZPM na an comment na khan case thar chungchang nen khan an chan zom ta dei maya ki lai taka khi thilin contradict karon ti lai boka chu ni ta ni he apoisa hi project alo fail paleni pon interest manlai SBI rate interest manlai angin pekle levek aniang ti chungchang a khanin purichi hianin heta hianin mamko assistant manager ani lai khanin signature kha lo pe veya heta hianin he thilawang hian purichi hianin monisut case case nei lai kan ti angkha anron phor chuak le ta ni ma se hi mi puiten kan han bel chianga monisut case criminal case ani lova chuwang chuanin nomination an file pok hanin an phor chuak velem lova tin monisut case chui ngai ani lova a in king ate kha court in thuan zo an zot fi a court kal tangin court shet puina in tikhanin ban in thring ti na ni mai ni tin purichi bank account na poisa engma alu lo wang khanin purichi hi eng angpon thring po ni se poisa pekle tur kha anei don lo ti kha achik pe deu tele anga event pe deu te kha chuanin kan hre thiam le ta vek mai ni achik pe aron tia kita khen ni alo chik do tan chon han kluk dol na san tur khom lem lo ni chutin he case hi pending ala ni zui le ngana case pending hi chan sang om theya judge in sonawang te ukil in thlak thlenga wang te mo entinan kelreng pui pikel reng pui khianin ukil te lo thlak thleng ta se emo heti lampang akhina te lampang sok po khian defendant te lampang po khianin ukil te lo thlak thleng ta se khata hanin pending ani theita case po hi chumi lo veka po hianin related case ani to adjustment siam fel to ni chuan kha thil wangai poimo thei veu nia cha san chu heta hianin pireng pui hianin related matters parties pakhat party pakhat kha bel lawani han share wang wala ke screen ami ke atel lo chu in shemai ome kimi wang tele tin atel lo tu lo tel awang te poni theya chan sang om theini chu pending case tin case pending lai ani hianin case tia soi ani em pending case ania pending case hianin related case ane chu mamko case khania mamko case sum khami bauta te thin na kha nia chuta chuanin in kung kai na tlat kha nei to ni chuta chuan social media chuanin hei case ania
defendant number 6 a hian a ome ti che kha soilan an thina amaro chu engwai nge pending ani a pending hi lo chhun zom le ta se eng tiang nge a kalzel thei ti chungchang case analyze ang kha omlem lawa analysis hanti kha omlem lawa ti chuan hei mai hi ni lova purichard an cheng nuai za chuang a eina sanction order khami kha an ron release le bawk ani social media an ron ti chuak le bawk ani ti chuanin purichi a chuanin social media YouTube ate Instagram ate abik takin Facebook a ti khanin be kha atok na sata em ani hei April ni som pani sang ni som ni pali ania ti chuan hetianga 35% chungchanga purichi a aminga hliau mek lai hian nalan grape growing and processing cooperative society chuanin thu khan lo chua dei to a tunai henin purichard vanal mangai chu nalan winery sum nuai za ei ruanga puna social media hmu tura tam hle a hetiang hi thil om dan chu ani ti in khatiang ani lo zia kha nalan grape growing and processing cooperative society atan pui ate society ngei khanin purichi atan zong khanin thu kha an lo chua le box sia heta henin mi pui ril ru kha abuai ta em mai ani mi pui ril ru kha abuai ta em mai ani ti chuanin purichi a chuanin ama do ta beitu te laka criminal case kha April ni som panga sang hi som hi pali khanin a file ani heng zong zong hi purichi a MP ani theina turata na azin konga athil ton te nia candidate dangina an ton te ngai to kha chuanin athil ton hi chu a bo ruak via wani ngoro hemi chungchang poi sei ngai in ge ria hei han en ula social media boken thil tiktok lo hi thangna sa khop me zpm in an chui chu ti khati zpm hi a chui thei tu pot ni lo shima court in direction bo pelem lo wa zpm te lo chui ro po telem lo wani this one the defendant mo hemi opposition parties lam pahilo en tawla pakhat na chon Facebook or David Sailo tunge ni share lo ani hei chuan ID profile link te pon ta nge hia amaro chu le thina hi chu tunge an ni hriat chen sa nia chuyen ngai lo chui kan ti khan until swal ti wa chui alani lova chui ngai lo pani no mani chu serial number 2 le 3 te hi chui ngai mi lo tunge an ni hriat chen sa khoya nge anom mo he resident of mission vengthlang heipo permanent address mamit ania maru chu kolkata umti te po hriat chen ania heipo hi hriat chen sa ti chuan le pakhat na hi tunge ni hriat ani lova khoya cheng nge eng na thok nge eng ti nge ti hriat ani lo David Sailo hi chu ta tak chuan courtin i cyber crime lampang kha court order khana veka khata khan cyber crime lampang kha he identity chui chuak turati hi ania ti chuanin engpo chuni se David Sailo hi an man thei ta lo mi an man thei lo ti ang zonga hey social media mi pui lo ti thlabar le ti meng lo ti thlabar kan te an rilu lova chok thau zong le khati ang zonga posit tam khop me David Sailo hi man thei polani lo shima serial number 2 le 3 po hi man thei polani lo man tur poni lo bok tu na hen man thei nei lo ti chuan tuna stage kala chuan number 1 hi tunge ni hriat ani lova chu cyber crime an chuya yes tunge David Sailo hi ani po lova chui chuakin lova hre chuak po ni se an man don chong lo heti live ve hen lo omrenga lom het live nge niang chumi chu ani an tenga ti khana tok maya identity in hriat kha ngai ani an mi chuya te kha an mi khina te kha ti jok teng ti chuan identity in hriat kim to nuwa chuan le case kal chawanga tunge man tura man lo tur pola chiang chong lova ti me tiang ti chuan hei hi in pu ming chet na chungchang ani wangin aking tu hianin do tin min pu ani ti kha approve anga ya akhina te lampang zok hianin do tin kan pu lawani ti an proof angai ve thungani chu taka chu apoi mo na ani then khat khanin defamation a po hianin do tani khera ngai lo te pon te maro chu do tani kha ngai ve a case proceedings an kal chho jela do tani zia kha an proof anga ya tin akhina te lampang hian do tan pu lo zia an proof angai ve thung chu
hemi case kal chho zel dan tu chu ni akal chho zelanga shrem na han modon nge don lo chu ala chiang chawang tu man don lo tu man don lo set top ro hen mit tun stage a hi chuan David Sailo po chui chuak se man thei ni lo zpm chan man thei lo ti khati lo ti hi a thak lu thuka chu kan lo soi fia veni chu ti chuanin criminal case a file hei mai hi ni lova do ta min be tu te hian hetianga min be lo hian FIR thelutin min chui chiang sela eiruk na laka kalo fil hlim lo ani chuan mi puite po in min vote lo mai ro se atia do ta min be tu te hian hetianga min be lo hian FIR thelutin min chui chiang sela ati zoi hianin MNF in nalan grape chiang tu te tran pui na sum don kai hnoya Central Bureau of Investigation le Anti-Corruption Bureau FIR an theluta ani hi April ni som pasari sang ni som ni pali hi zalena tanga kawa hai chwa ani ti chuanin huna local zela zalena tanga hianin MNF lampang hian FIR an theluta SCB le CBI ania SCB lampang hi involved to an lo nia i case lo chui ve to tu ni wang khanin entinge kal tak zel ka hre hau lo he thil hi choma ro chu thil enge mo tak chu non chui chuak lem lo ni tur anga ang o chun chu case arai ve to eme hemi chungchang po hi April ni som pasari ani eme June ani to a tin soila soi nu he ta related matters om to kan ti kha chui chua to nia he case hi chu wang chuanin social media anasat ang ai hian anasalo ti teng o ariala chon anasalem lo ni he thil hi kawa hai chwa ani ti chuanin huna local zela puronalt sa pataw te pon purichi na khuta society ta na poisa azun hu chua da na soite po kha i ama soi ang vekina soya adiglawani ke pon tha ka lo tho ani tiang khanin puronalt sa pataw te po khanin borok kha aron omleta ani khatiang ani nuai kara khanin mi puite khanin tunge kan vota kang kan tia kan rilru kha abuai thang ni deu khan ka ria ti chuanin election result pon nia chuanin purichi chuanin ne tak mein ne nakha nasa tak mein ne nakha aron changle taloi sia ama khop mai khati tak khanin candidate zongjong zinga ama chia kha abikin social media be kha atok nasa berani chuti chung chuanin tun lok sabha in than puya khanin vote nuai ni sangruk za somriat pakhat amua vote la zongjong zinga 42.39% like ha purichar da hian in mu 5 vekani ti choni na ma nai ber tu hi puke vanal vena tuna kan rajya sabha MP hi nia ani hian in vote nuai khat singthum sangkwa zathum somni pakwa muin vote la zongjong zinga 28.65% kha aron mu veleta anin thlauna po hi singruk sangruk chuang dai ani atam khop mai ti chuan purichi hi anron candidate tura anron puan tir khan tunge mun le ni le khati ke po khanin ka shemia lawani ti chuanin mi hriat hlongai mi lo kha khatianga an be tak vak wang hanin mi khan an lo shelar ta emema purichi an tia a then page ani 35% a tepo an tia 35% na tepo kha alar puyani soi to pangje blo chuan ti chuan mizo mi puide hi kan lo a lo aniang le ruling lai influence ruling lai way fi anave shrim boka chu wang chu ani mai the ani tin mi puite pon a chik pein kan chik boka thilom zia te kha hriat kan tum ve ani ti chuan ZPM hianin constituency somthum pasarian la MNF hianin pakhat west tuipuyan la lungleya chuanin BJP hianin longtaya tuichong le siaha palak an la ve thung ani ti chuanin congress an nila PC nila independent an nil boka khatiang kha aron ni le tadei maya abe tok na saber kha tikhanin aron champion le tadei maya makve de wania tin ZPM hi aboi thak le na chu soisial na kan holo an ti deuh tlet mai hi ni helai takhi ZPM ho buai thak na nia soisial na an huat lo lai takhi aboi thak thin khop mai ZPM chuanin voina junili sang ni somni pali khanin chonhudar khata an office a lok sabha MP in thana an party candidate thantlin ani lom na hunan buatsaih
ZPM Troy to Chief Minister Pulal Duama Chuanin soisel na an huat lo thua soi ani Pulal Duama Chuanin hne na sang tak petu pathian le mi puite chunga an lom tak zet ti soin MP in than result hian party tin te din mun a pholang chiang hle in ka hria a ZPM party ma son ro pui tak po mu theina lang bial somlia bial somthum pasari laya nena kan changta hi alom om kan ti hle a MLA in thana kan tin lo na hi bial soma nena kan MLA in thana kan tin lo na bial soma nena kan changta hi kan lom tak zet ani ateni pathianin lung model code of conduct ina al khirtel tel mai thayani ama ero chu an in soyanga an om ve hi ngai chu tilo chu nakina AMC apo by election kan nei dona VC ti khanin election kha in thana kha aron la om chhone ne do dani khata ta khan ZPM po hi cleanzel an du chuanin an in thada theibik lo an tran marpa tangai mi puite nan laka be seina kan nei san je hi thengil mi lo se mi pui so pui mo khop mai tu na mi ka an thu soi te pon film khura tha an thu soi te po an ding nge angai khopin ka hria te choni nei kan rek zo chu ni ter maya purichia MP zin kong hau tak zia kha chu kan hria theu khatin MP candidate anon puan tir khan dik tak chuanin ka video lo en kha chonin chenga purichia kha ka comment thavio lem lo ting tur point ka base lu tuk lem lo personality hanen khan ama ero chu alar lem lo boka ti meteng o milar ti han soi tu ni lem lo boka tin mi in thlashung tak mai mi ni boka ama ero chu beina an tok chho tak taka ama tongkam takin nuai tam tak sen na turanga khana free in bin tilara bin thelara aron tia khat han impact thataka ron nei jok ta nge mani chu ti thei hel ani heng poni se hei pushia ta hi independent in adinga PC party hi ne thalve tlat boka tunin than MP in thana khan ropui version shim independent ina party omsa party nei han ne shim shim boka en la tai hanin ritamal somi sangthum zaruk somret pakhat ania pushia ta changte hen sang li zaruk somruk a hui thunga ron le thalve tlat bokani heng poni se ka ti jong khatun tum video chu ni phot ro se